Yeah, other four. Pechacha papa, sweetheart. The you are in. Thank you very much. It's beautiful. Thank you. It did say Obia Hoye. Yellow Chedi am home. And none as see Mubia and Hoye. Chedi am Hoyan go one as Dan Cano and an assay. Na every and na Billy be a toll baby will be a in your bonnet cross. A bonnet cry you couldn't. Na I no pay. Me bagel call rounds be lots of window shopping. The any ko back home. Na me te your friend say tram one the time before send me cost. Na me be before no. We ko hu say obere me bia wo ye UN Communication and Relation Officer ma United Nations. Feno Ben Dusi Malo. Na ba konso so ye feno John K. Apalu. Na nkrofo mienu na de opposed to ade no John K. Apalo. Oye Votarian. But oye attorney ewo USA for dual citizenships and other stuff and odi hudwuma. Na ebra ye nyantete bi wo Ghana ho se. Ye pese ye chebu uta region mo. He was a loudspeaker, that guy. On the odone die. Yes. The internet they be a catcher more for say no matter what the circumstances are. No matter any region be a lie, ya next week kura kushim. Dwene asante ma ho kane. Dwene wona nanom ho kane. Kaye bra wona nanom fa mu ne politics for edo akoshe kuro bi mu. Men ne ye divide wo firi wunuan mu. Umogya no ye furu mu ade ho. They are taking your birthright and your identity away from you. This same person are trying to mobilize their own. Or my busy. And no tea they be a me kase. I can't for when you are santifuni wa munye. I am telling you this today. Sa can for mo de montaya santi de mo pebia. Na kamene mo. Kameye wabra. Mema obi mpo menye bi. Kamea meta menyan. Na ofoforo fra bonten bekabia. Masode agina na makache ne sem fa ho. You don't know the country you're living in. This guy called John K. Apalu is an attorney, say, dual citizenship, why attorney, Emma Chimbaby, American, memo. A better what they say, Wumpo, a dear friend Western Togoland, no, Kwawi, or Dimia Cotin, or Dimwakote, Yasem Kumaba. Secondly, Akwawi no voice out. Actually, a voter should stand against dividing the voter region. He said, the people of voter region arise and the six and I say resist the politicians say, Onumbeti me a divided vote. Why busy? You are worried about your own people. You are worried about your identity. Those are to Brunikum. But you are worried about your identity. You are worried about your people. You are trying to let them stick together. I am not surprised. Cynthia, you say wo wademaya. Wo yanguni. Ene be wo e central region. I will move feel ho. And until all the time you have this stereotyping. Why you who say you don't care about anything? Why you say one time will be here? But yet you are instigating against Asante for everywhere. Na eka was a Kofi Awono. Obey worse than you. Or publish lies upon lies upon lies. Yet Kofi Awono politically was said that warrior Santiniba. Was said that a warrior Santiniba. She said the Wallins, I said that warrior Santiniba. Now what tormented the hell out of we the good people of Asante Kingdom. Now so and I'm saying to me tiase.
na nanom tumi etia sinti ade na Kofi Awono wanye na ade na wie no ade na wie Kofi Awono ono kwade asase na o instigate ye wo so no na mo kire se senya ye ni Asante mane ka wonya ba bi mfiri eni ti na nanom yi ni firi asase ne so ko Kenya ehono nkuku no toye na nanom ku Kofi Awono to Kenya e ma awra hosem ye firi ha ne yakofa ne funu na mu de ba Ghana. Now let me remind you this. Obi a wo ye a UN Communication and Relations Officer, United Nations. They say when nipa wo ye afa no Bendoti Maro. We e wo this agenda for Asante no e wo mu se one kasa money be say nipa a mistake. Yes, you have a mistake mu. Na ye move on ni nyina ya kabom. You should have known better. Because as a standard wo education level do aduru yemu yeme mako university da. Me see university classroom order. Me nim university campus bi ada because me nya outing person. KNU stand see me hwana no ya. Me nim campus wo. Me nwura mu kura da. Aso me ye adwuma wo Alan Clinic. E wo di nya ase. Alan Clinic ofa chirewa na wodi kura KNU University enso mamfam kura da menim ho it university campus bi eno menim na so when it come to reasoning e ka se obi intellectual any education am intellectual nemum what kind of understanding and reason awo and ma wo ye a very much intellectual Ghana ho all these people could acquire positions I don't know what to ho na mo sorry mo nimu nyansa ma adwene mo do mo sorry empushi acquire and not acquire the same position as them because omo need the reasoning mind. Omo need the reasoning mind. E wo say Bendoti Maro. You did not say anything bad about the Asante people, but you should have known better concerning and based on your education level. You should have known say don't care apalo. That person do not even understand the extent of his own comments. What the Maya can't say, what the Maya? Yemu be a babe chere and sent sa. Send your water and your sanity. Wasa empunya kunya. Emma and friend said, MC, I didn't know Abra Aswatini hine or buy onya kunya crack or bow before the king. Obiani ni asem. Osa kwa chete to na say. Amongst all the Asante bloggers, or no ni nipa witimi a project Asante for. Enim kwa akwa so project Asante for. There's a purpose what the Maya project Asante for as you claim. There's what the bro for Kasa. Send your followers, millions of followers now follow. All over Africa they are watching you. Now the bro for Kasa Asante for. And the tone slaves are. No ni pakoni ko ye Ghana ni catch say there been tesa and you are resisting and persisting say e no crap. E ya Asante for no tone slaves. Now African American Jamaican for they are not Asante. Do you know history? Who taught you history? Which history class did you actually sat? Who was your professor of history? Na se Ghana no professors are no much history na bon for nko. So wo share Papa your friend no historian Ajimaya. What means Ghana yeah mobo. Your historians are bon. They will not authentic. They will not go for the right source of information. They will do their own. Said you on panel almost scholars research. No me at all. Ne create confusion. I'm in Chidima. We are not from Pon. What you say? Historians or no radio. They are from professors of history. No much not from Pon. No name. Your friend say. Historian Ajima mo adien or ma bon. What Ajima bedu bin chira. Lawyer not if import me said the classmates. And any Ajima bedu. It tells you say Ghana we have a long way to go. A bon they just speak the English. They do not have the proof and the fact. They speak without no evidence. Including their journalists for or TV so journalists be no kasa no professional appearances. Ne kasa no mfa ho ane de be cause the
consequences sebeba they don't care obeso bi nka so you brave to say lady be your own ya say lady tifa sama hwan kakraka bi no gina o kansan funza obi ani afa no media personality no okasa. Such a country, we have a very long way to go. How could a professor tell that lawyer not if important meet na bonten ka kanfo abakwasem eyi the main clan abusuya na ye the root the seed a film now to na okasa do a can be come from a certain family e muni ya sha ase nye migration and only the basic of our history obi also ye the genuine historian abusuya bi abekọ no hobia no wo pese okọ abakwasem a you first have to ask them say nana we mu de esrem o moni mu a ebese esrem bisa mo say na mokora abusuya be na mobo ansa no obeche say o ye aduanafo nana na aduanafo no mu firi hin o ye firi asubija santemaso na na tu kotena twifo ene binum bese kotena ha na bi na ye ye fa ha na be pia ha na na we this is authentic history na so not if you pong from the beginning of Nanchurch, what to the lineage, you know, son, what kind of history? I don't know the basis of his history. Nasa me ya guneni, na wanti mi ya hunuma guneni, menana, ingrado, ma me simi na natifaso, ma me hunu me migration. How can you tell me my history? Huh? I bet there what me at shire me mase. Wanti mi chile mase. It's when munyana ye nuisance. Pathetic historians in Ghana are real to the extent say what you kwachira want ya say na say historian here your historians ni we no mo e be dan ne nyankabo mu how e kwa best because o ma feel say we inferior o ma feel say we less than obi a wunya no but what take you away from the same lineage e chira wo the political region or the car history so all the time you feel the pain say another be asante for this is what they are creating, yet we are all in the same group. Jimu nuts baba why yeah me envanko I'm not really ready for low IQ people. And you're so pathetic. So Joanka ke apalu we vegetarian menim so ye anwana o so ye aibe no said omo pronouncing no so ye other people I don't know, but it saddens my heart. What you are trying to build your own caucus o pese o can't vote a boom, but you are busy tarnishing and dividing the image of the Asante people. Say 1920 Asante for Tonko Mac Queen Victoria. Bra, asem your kind. This pathetic situations. We no munyina. We so ye dual citizenship attorney we e America we. Now ono so ye UN Secretary of Communication. Yeah, your friend Ben Hidoti Malo. I say, oh, and yeah, hey, Nipa from so near move on, near Naka. You didn't even know, say, this is nonsense. When Timmy call it, yeah, these people are two big figures. Shame on to all of you. Pathetic people, we are pathetic. Munina. Oh, Kabu tabu, who dividing crofo. More money in the hall. This is a day of joy. John K. Palu, essay. In 1820, that Santino was able to tell the British consul John Dupulse that he cannot sell his slaves and urge him to convince the Queen not to stop the trade. Look at this. Also in your way from Professor Dubois, African Perspectives on Colonialism, leave what the Maya alone, according to him. It is a Ghana what you now wo can't some no cra and now we nim your can just a wouldn't your kind of crab can ya. It has been the story to many and a reference of every story to many. And Ben Dote Maro I say we learn, we avoid mistakes of the past
and we unite. Or see yesua de. And from so a ye nyina no. E make sure say binsi bi. Na ka bom. Won hu kura say. Asema akwa ikan ye. A mistake. Yenhwe. Na na was able to be so. Alexander Gordon. Alexander Gordon and na na was able to be so. Charles McCarthy Brasso and an Osakutu. Na yanhwe asante ene abrofo ntoko edikan. Satam na King George the First, King George the Fifth, and an oho. Na sudden na yade beka no, ana ne baba share na nai. Ne baba share na nai King George the Sixth, I think so. Obe share na nai na King George the Fifth wuye. Ana ne ba no ascended the throne. It is Satam no kra kwa we bodi no 1820 no. Na King George, it wasn't King Victoria. It wasn't King Victoria. Ebi also, ya ne abrofo ntokwa. Ehyasie 1823. 1823. Sable na ne ekremu coastal areas. Sable ni mu na se Makati. Na otisalario, omu di dwa ho. Na o maba be di bi o ha. Na omu di atuduro ni bia ba. Omu ni tena be. Sabre no Dutch for no bebre na hand because na English for na you willing say better to many of the castle and it's only to me at Amsterdam Fort. That was 1806 and on day a friend say governor a friend say Tollen ebetna ho 1806 there was no involved omunye involved with ye bibi mu 1806 the British no mo ho no omu diga edu omu ne baba ebeton ne yesu ye de sika hokwa ato atuduro no mu niema no they were not involved in anything anyi entokwa anyi bibia adwadie no mu ne yidi eniti 1806 ntokwa eba the infant confederacy e wono mabo aputi na tibi ntokwa no Tollen wakachiro musemu pese me as a governor memeti ha anase obi a mabetena Amsterdam Fort ama English broni no o pese me kobi mamo mufe agudi anu tise mra na sa agudie no omudi bi bai omagimi apani nyina ma ebi oso omudi aputeni atipe eni nipa bese 2000 koma Tollens onfo munsie na sebi odo omusie wi a akorade na ompese odo moje no omudi be ma no na Tollen no abra ohun se ne na asibebo nsu ani asante akofo no kon Tollen bo ohun osroyi ohun se da bi mefa me ho magije sa asem wi because me dem magije sa asem wi a beti beko eti wanfa no ho anyim eti Tollen no etokwa na kire kro wo ye puteni atibi eyi nipa 2000 no wanfa anti confederacy do mbra won because sa kon no 1806 ntokwa no nipa wu ye nyekuma and also everybody is aware say enya santimai effort esa satam no nyina ye nipa baako na emum selfish reasons abro mu hu abrofo they were reluctantly relent on this abrofo etenumu ena Tollen ni sa fetchire ena na osasi bebo nsu be ebe agreement for trade ye free omra na osasi bebo nsu achire afi ye benya na osakoto na osakoto ebreso ena Gordon bae obaya ena efen say Makati ede bae Makati obi a onte o salario no te satam no mu etimi akona Isaac salario yes no but baby a nene ye fra ho Ghana yi ya na ye coastal areas no mu enya no mbedi dwa eti won mu ye say won beto because omba enkrofo a no mo ho no ede wonum applications bra wo mo say ya pese bu be se no mo good so they became interested eti Makati betena ho no won mu ye say ombeto ada castles ikra castles na nya English for there Dutch and na France for also later the other parts so woman na say woman ewo ho na dia ko ba ne say 1823 ano mu hu se nkrofo permanently o ma ba betena ho ya o ho nyina so aka santema coastal areas nyina aka santema ho nkrofo yi edi sika ne adade koma wo mo god di ma na santefo say Edi kan omo yese omo betimi mobilize wo no nkrofo no e na o makasa be sa no omo do omo ho ato Makati sunti ya fra so wo no me no nyina ntena se ne yan kan che sa buru ni mu hwe mu yi o mama
Is that so do want to makati so. Teaching a try. Ada ye nyina ba ko afide be say ye be Asante Kingdom ni bio. Eti akwase broni na emedi so. 1823 na makati ye di card nkrabai. E catch na makati say ewura. Baby a oba betena. Wonti mintina ha. Esa so sabi dwedie na abedi. Na ye de na afide oba hene. Aba bedi nipa so. Aha ye de a. Yesu ye nyina ye hene. Ene Asante hene. Na no sa kotoro yo nipa bia. Oye panyini esoso no sabi okopa. Na ensamankom wo na meka ho asem chiru. Na sabre ni makati ni yese. Obe prison ho prison ne hene George. Ya sabre no ho. Enti obebe bibi obetimi annexe. Baby ene ye coastal area akasare yo no ho. Na se o mahu so oye adwuma oba ye no otimi ye adwuma. Satam no so the more na wo betimi spend spend wo yi one cliffs no the more na no ma old ewo ene baby e fra ha English kromi. Eti Asante sa tro enubiom esa ne yese omfiri omfiri ho ani kana ene ne kofa the first ekon ani abrofo kon ye 1806 enye ani abrofo na kon ye omukra tole no involve o betray them fancy confederacy 1823 to ene be end 1824 no kofa Asamankom wo bai ene kotwa makatiti because underestimate Asantefo Satabono, what the 25,000? But Omutimika so the 2,500. 25,000 or the buy. Or faster you. Or for Liberia. For Africa Americans, no. I say, I was that for. Or you, any or one, or more good, and a daughter for a can. Emma Omoni Asante Becoin. And Asante Defitino. Any charity na Asante sa invo as a movie e call Cape Coast ho and as coastal area ho e call Castle ho omo call Castle ho asojafo ano no e wo ho no India soldiers for ni adade e yes omo no mbeko onom kunkum mu nyina the same year from 1824 to 1826 Anna e fa ne say denchira ene afin say denchira ne o kromi rafi danchirane ekrobia so so ntokwam ena onmo ko the same time abrafo no sure o mantime involve because omo hu so omo yes omo ko involve a ekwani omo de makati fa so omo twa ne tie omo de ekonkorawa edisi ho omo e omo sa to omo involve the same time yeah anche that was 1863 up to 1864 akosi jana ena Asante hwehwe no satam so kan hu se e ko 1820 Samankom ni wie no Samankom no to mu abepim 1831 hwana ka che se entokwa na one day ntokwa eyi amu nsua de from 1823 entokwa na mu hyase 1824 Samankom no afei danchira de be wura mu emu abepim 1831 ena afi Asante ya nam sabre na ya de efe no Mills ne anintobro ni ya na aba eti ekeka eka nipa bebere momu wi eti sant antokwa no kura no Asante ani nkuku o Asante na wi ni ntokwa no bero mo hwe ha wa na etuntufo na awodo no bebere ewu no Asante na ye ono mmobo isa so hu se ye ne ankrofo na ewu eni nti wono mo accept send ya sade o montra coastal area ho ti sabre ni no mo de pra no the treaty of Amana e de pra no e be ye boundary o mo de pra de be ye boundary satam ho ye ni eastern regional western north de nyina ya Asante e ti se ne obeto ho ni ya kasa Asante ye Ghana na no pa ko ni nya no e betra bonten be kasa ye na ye me pa mi bu sa mo se de learn ye kasa Asantefo a nya Asantefo na wa Asante regional Asantefo wo be biade everywhere na mo bre wose wo mo. You have tried so hard to take history from the classroom. You have tried so hard to praise mo mo am ho na nanu mo ankontokwa mo do ma be wura history eti de akoba ne say 1863 ana akwasi Ghana ya fari no mo ye hu no ni ya hwehwe no a no mo di twa apara
Omri cha pra na India India asrafo ya abrofu du omo so mo form cho ni awezafo ene yeso ono mo ni asante sa konye na sa entokwa ni mu nso obi antimi ani kire so yewina esa sabre no na sa ya de no anda so ho ene ti asante ko no baby ene omo so ko no baby ene obi atana de baby ave 1873 yeah 1823 na yes 22nd of January 1823 na santo karacha say ebe wie ye fa ne say 1831 and ye sign treaty 1831 and na entokwa de day mu akopem 1834 and na entokwa ebe da denchira so ne afen say mfanti confederation intem within the same year and na fa ne say the same year ni from 1863 to 1864 akosi jana ye hu no a ekotwa apra no esade ntokwa kobaye ena sa ntokwa meka se na yade ewo nti obi antimi enkremu se obi ni enkoda 1873 ena nkrofo sa kotan alimina so ho ya asante enne etimka sa alimina nya asante azim kuretimka sa nya asante enne Ghana ho ne yete amanfrafo akuku tese yenim se gonafo de they were the first settlers. We know that. But then Crawford, a coquatratana ho, a dominati, they were the Asante people. And to show Azimfua was another warriors from Bompata. Alimina, Bantima, Asafo, Jabeng, and Adiaso Aba, Sam Crawford, and ye do call. It's Alimina, ya Sante, better net yet Ghana. Etimika say and I when we Asante for and Asante region me pacho Asante ni Asante region. You should be very careful how Mosadi amona nanom mo fe ni die no buma won. En no kofa alimina sem esasa sabre na doche fo na ne o ya Asante ni omudi twa. Bibia kwaso all right. Bibia kwaso all right. Sudden. Sa wono doche no any English for akosia o English ahande alimina kasa no ade ama English for abra o mama Asante ama ni nyina so efro omo nuanom na omo coastal area ho ena yes adwuma ni nyina it is atam no na praku ena na wo ye military officer ma Asante e ba sa no omo yese da bi ade wo nyamra ade ntina all the sudden asa mu take over ase yankrofo ne mam kwan mu ji yengo de ko mu sese nipa modi ni etujuro jinipa yeni baby amdo mukro enne yesi Asante fo mum ne those lives. Wow what a world if we are si beni etiano ana Asante fo yeso onu mpere etia masa ekotu share anya tushe so kasa woso ko so ala kasa woso bibiri ko so na respond ni mum na enye good it from 1873 until February 1874. Na British for no, omo hu said ebi. Asante for we, wonu munye Zulu for. Ni e kase Zulu for den. Asante for we nya weza for. Asante for we, sebi wonu munye Fulani for ni bia. Asante for we, wonu mun te say other places say yeti meconize omo. They are more dangerous. It wonu call parliament. Etna se fadwene. Ade Australia na or skills Ghana to Wesley ayi ade ne buy and I say Wesley Ghana omo de ne buy obaye arrangement course na o usuro so initially when he Asante arrangement he was scared but the channel who say the Infante was pushing him not to agree some or tiase mo ntwa omo me nya fan go sia satam so na onomo atimia establish onum colony for the crown colony no every the east some of the eastern corridors akwa kofa the onyina aha denchira ene ganfo no kokoi ene bio some Infante confederacy within the same time yeso nkwa kutu ahye nkanafo so that time no 1811 no na Asante send 25,000 troops ekogu ho entinkra Asante for those sene mo bibiri. Na Jacoba ne say within the same time no American ho asebo anko benti Saganant no e invite sa na kofika karimra no mo kasa
na bante mahina na paku se man na kofi kekere nhia no mu ade enti opede a onkofa ne himamra no on ne bekasa eti kasa ne nye mu no eno so kwada ne ntokwa na de ma British fo no wi ni ye ne se ye nwia no mo satam na anwonafo ena na onom ya Asante telescope wo mo no mo kire isanse etobere bi kura British ni Asante ni nidwa tisi e kasa enwia no mfantefo no onom nto tujuro ento nkere ne mane mama omo nye isase obodo mo ho atom abrofo so tina anwonafo ye anofo ena ni Asante set na go vika karebire so ena onom to enkyene ne atuduro ni maye ena onom so na kire ba bi abrofo na betwam afa and one makofo betwam afa so they were the people supporting the Asante kire ba bi onom fa any adade eti anofo anasa anwonafo ni Asantefo very cordial and now so na go vika kare niaba ya sabi no otimi Asante himame ode ma Togo sra wade eti ende Togo sra wosi ade so yi otumfo sabi ne nana a baby ya ona kofi kekeri anyaba ene de mana wade na sefo no wo mo yes na so na so mu di agade enti ya wo wo no no titwiti no mo sign no ebi ni se na okọ anwona bo se kumase na ba kumase a anworaga eni ti sanate because mba ya busua oni nwia ne wa ma ne wa Togo sre ma ne wade ebi ni ene Togo sre osi ade so emoja ni bi no it's so resemblance you should not be surprised asomu create time na dia me ya ne sa akwa we oda mo bi no mo ba wotan ye muma mo hwehwe do kura ne hunu mo hwede ye do kura ne nka wotan ye de beto mutiri munti wota Asante na so Asante ene mutini yi eti ekofa ntokwa ebai na abra ye ya de se ye fa ye fa ye fa nse boase ne ye kwa akosi na ebinum suso afa ba bi aprado na se ye nnuanum mfante na dika ma omola no eti anwonafo na ehu ba bi onu befa ha nti onum fa besi yachi ena aniema no ye de toto ho ombe tutomu no onum suso change no eti santokwa no ye no won manko they trick as omo trick here Asante no besi kumase ena ombe shi kumase ho nyina ese say gold ebi na omo de lo yi sisa ye niema nyina de koye nti omo ne yanko de Segana to Wesley wanye bema he just tricked the Asantes. He did not fight with Asantes. It won't even Asante kon. Oni Asante beko ko timini Asante kon. Seka oni Asante beko ko timini Asante kon. Na so tricky Asante for. And it is Anto no Asante was winner. Na no na ma Asante banti mahin lidi campaign say. Baby ono seti ambush no. Enam nana evene say ananta hene. Wono na okon pay because abre no na nanta hene ene na de so aba hene bibi bai am yete na na banti ma hene post so se okoye wura ni ma omuyi ne hu ne manyina eti ekoba asa na ma banti ma hene e ka se na na kofi kakare aso no asa military commander wantie no ene ma we ko bai eti wo ye campaign against na na kofi kakare ene omudi tu na kofi kakare frad yeso na the last entokwa ene on be ko ye 1900 ntokwa which started here nana prempe e de na moka no offense 1898 no nana prempe na nko de koba ye twirebo ana nana ye cha ene nana kwakudwo be nana prempe the first obo situation omo akọ abrofu ho ene onom koya pam say ana omo de omo ka 500 ounces ni ene omo ka e kwa be so ne fa so de omo ka twitie ye e ka omo de ma ye nyina ye ka kire omo say ye ntimi twa sa aka no enti wo hene bia na obetwa sa aka no ma wo mo na emum agreement na prempe na kwakudwa the second woni won kwa ne na ne ma na ye cha esanse na wo sa na atwerebo ana ne di ade eno na sa agreement na abrofo no e de instigate no so ontwea ono so omo ma setena wo ayi ba bia na fa na Asante Kingdom no esanse abra na ye de twenabona ba ko 1000 pounds no be so mo tena kro nim Tabasa no mko deep fortune kwaje warrant. Sabra na Victoria na waso. Kwaje warrant be ka kire ne se wakum nipa. Ane ne yede ne omode ne call Cape Coast salary ni ane expert ne de call so chips. Na entoko etosu biu. Eye 1900 na ntokwa. Ya Victoria asoma say. Governor ne buy no say.
Adentina or no Victoria na ye. De oye de monarch. Ono die so. Ti edentin waba emphasic German international. Eti ahyase no. Empanifo nyina ka kire ne se. Wabo musuo na onane. Eho twakan. Ekire biom no ba ese. Victoria se o meji sikadwa no no emfantena so. Ena ya santo ase. Koka kire wuwura no. Wuwura no se ne tutratra sa pentire. Na se bi oso ade ya fo se de kura amanfrafo ntobi. Ena ma de bufu ye otinte suogu no anim. Ena kire no wono mo yes on be still on be pre apese kedwa no. Satan de akwa akwahye yo so. Bare kesi ho. Ena ko fa no so entokwa bai. Na santokwa no ye ko 1900 ewie 1901. Na no asante anim kuku otom. Na de ko bai ne se. Ya santo ane ni mia afra no wa no ye fenso yema. Ena wono mo share santokwa no wase. Na santokwa no wono mo hyase no. Ade a wo se di mo so hye den so ne se. Na me ba cho maka na no sa akoto di no. Wai sama nkomo kantamanto wo maka. Na ade a wo se wo hye den so yie ne se. Ya santo abaye ba kope. Ne nua fra no wanso no efenso yema wanyini. Ne nua fra no wa abra ye de sikadwa ko hye bare no. Wono mo ye so on ba kokotwia. Ana sa agba no. Wone kwabena ayi no mo ye miensa. Omo nyina fra busia ba ko. Omo na wono information. Eniti afra no wa ekogina bare. Wotutuo one shot more than 20. Na ensuo bi da ho a abrofo ne yeso wono ba na da ne sepo nti omo ntimi twa ana ya santo a abro wono bu se skadwa ya santo ka che wono se wono ko fo na brempe free se che ne adehie bebrebe no omro ko eni nyina mra na on nani ba bi o ko she no ko yima no ana abrofo se wa disrespect wo mo enum no ka se sese bi wo akwose broni a wunware o mo nanta wo akwose broni a wo dwi ba na se bi wo su ho adehye konwa wo se emfa mantana so sabre ni nyina so na won ma training krofo ya nnuanu ma ya nnuanu bia o ma training wo mo interpreti asam na e ka ne kire won eno ena ya santo a won ne ma ne mema be ka ho adanse bonsan mu ne adade nyina na soso kon no ya wa santefo ahimfo bebira won manko wo mo manko edoso yes me pese me ka akodwedwe ne ma bibire mu won mo manko edoso sase na ono se afede entokwa afrodanta yakwa afede abre tikabe ya yemfa mom no fa na prempemra ene ma ne mema bi so de no wo se enya adwuma ne enya adwuma chen na ya santo ade abrofo ndi nya ne se abrofo no ko she asante hini bi achi asante ahimfo ni bi achi se one day ya santo because asante kubretese for na nkasa sata ma meken aweza for ka ho sata ma meken onumu akofa sarario for bai sata ma meken dochi fo yi eso dididimu asante emma ene mema kakra ekonya nkasa afi mua omukosa ohine kuro na oka asante no ho no se won pesuodi ya santo a on pesuodi no sasa ya santo a ansoranda sata na ya santo a military no na efene se kofi ofie ena na military commander bere che no mu sasa o mabrofo ni informat ena o mu yi ni firo ena o mu na kwabna kire ya na o ye word masehene ebe military commander na sema meken o hene frɛ ya santo because na wono mo tese ya santo o mekono no ho o mo tese ya santo o mekono no ho atu wo na onu efira kire ba na no ena o hene no okọ be ya santo ga che se ya oba krope oba tia ba kope oba ba tia ba kope giant tokwai na fa ho e ma brofo no na se wo giant tokwa na do ma brofo o mu hu sikadwa ne fa to okasa na asanto ate ya santo na di no ho ono sorande na so ya santo sorande no entokwa na ntwa na kwabna kire ya no ye word masehene ona word ona oduma sehene ane friend say adehia no ono mo sunwa na wono mo to ntokwa no so kun ya akopem say on 26th of November na friend say 1902 yes say hanging na nakosi chikun satam so 1902 ni mo na ya santoa ene adehia be almost be say 40 people
ye de onum nyina be se call selchos enti sene obi betena ho e ka kire e chiro we de to amansanten tan fidie kakraka iso abro omo ye professors abro omo ye dibra kese wo wiase e ka sa asantefo e ne to celebrity no ye nya wo de maya na British ehima Victoria kwara kan se ayinko to a ye ne e na ye ka kire e fe ne sen o se o ka kire se wasabon because atam no se makati breso ne ye sha se ne abrofo ko tole mbreso no omko mo mfa ho tole mbreso 18 o se no mo mfa ho it is a way e betena o kase se ye to abrofo ye to nko ama abrofo ye de na abrofo kaso mo ne enidwa na ma ye nua nwonafo e na to tuduro e to nchene e fra abrofo de maye e ye de na se ye to nko de ma abrofo a ye nua fantefo ye na o mo intermediate e be to gold ni fra asante ho na o mo de alumini e ye fa ne say ade we fa say alumina e de fra e to ma abrofo na abrofo ne kase gold nya papa nti ono mto e ye de nana yi breso kodam nana kodom breso yes wonu mum no se me de be pasum bi wonu ne breso e na wasa ene donchira no ne yakọ omu ne breso e na sankrofo no omu yese ne sadia e de kwa hye bletis ase wonu breso no ne akwose broni eye na sumbie so wonu breso ansa no mu bie trader yi no e de ma ye ne yetimi ko to duduro e ne nkyere asante ni bie no from 1823 abepem 1900 asante ni bie le ni ho ya wonu akwose broni e fadamfo akos asante ni bie le no akwose broni che da ka so ni bediga because we were the threat there be no person no absorb more good when we say asante for ni a threat it is a wo pe wo mo no mo to go to enipa de mabrofo no a e German state anything na opoku are to show wo so it says they were part of the Asante territory e bi so eye German akro na abio e na nice bebo nso sa ko to show wo so afei menyi achimabu akwa mfirim because 1811 ya okoto nko ade kwaje aturu momuti ho na mo kansem moti ho na mo kasa Asante di eti otuhye member state na omu nyina ya Asante so nse wo mu di gold mabrofo wo mu di enipa ekwaje aturu that was the reason why Jana Bofu teacher omoso it is say na won mpa mu ankasa efa ahudie aye no mpa so omo ye nti they prefer so mekwa akwoti boni economization say dance obey royal no ata no so na ya chichiri ko na kan ka say United Element ndese sa gold ni de mai busa ho se die nti ene ya man ni gold wo kromi ha na nne UK fuoi United Kingdom one the most reserved gold ofru na nanom wona nanom shenanom abro mo tip off no mo timi be shi kuma se hwe gold won za koye hwe ne ma sa abre no na ya nanom timi ye hwe desire kase ya ne nanom timi ye enam na mo se semoni ate mo ntimi ye bi amenne ye ko for loan ansa ne ye de amaye ne ya ezebetia je akire nchirima for 3 years enye woni wu so baby one workers Asante participate in slavery upon all the suffering Asante afemu so be gina kan ma esi ho ni Asante kingdom na si ho mo anyi no aye mo se ni din ahina na eto slave di akosarega ayedo ma afo ni suma ne drobo eno ti nene onum pe Asante ngrasen bepim de because mo na chichi German ana otofo opoku wa kotu show mo se mo amo ese my regal of Sikedwa mo so amu di nko tonja mo di nko tonja ama mo tole binifo nyamrafo enso eyefen se kwa ne bedufo ema brofo ekotu show won so enne bede na ye ni subina bede sanya Asantefo a kana bretesefo no ka ba bia na wo se e Ghana no wo asase na so ka wonya bi ntra na Asantefo no ye ka no nya Asante region ye no mo nyina na asabe no mo ni da ho sabre no mo di o mo huni sabre no mo ni mfaso wo so se ye boye mma ene enchirima ne asase ho ba no wo no mo ne from Masanteman ene wo yi Asantema boni aye mo ton Asantema je staku ne sempoa mo da ne mo ho se ne eja efi eja pade mo sera ma bonte so fo abefa adana mo ya bufo saa ene de anaka Asante zero politics Asante zero politics no tumfo se tunyam kese ne o ya Asantema wura wodo nipa wodo Ghana no
wodo se bi ni peti Ghana ni mu ente sa ka ye ya asante fo ye nsuro obia baby asante koduru ebono ya asante eburu yisi asante ahafu ya asante eastern region ya asante western region ya asante coastal areas nyina ya asante mo ya mo tinipem mo ya mo papa yemu ede na obenya ti akasa panyini ena di nipa so dia kasa bia kwara o me president obi aseda ede na mo pe pa dia free asante no ho won sa asante etimi successful eka kama ni bomu you are dead etimu mpe ne saa eriti yewura wo tora nyina se oka ne nkrofo abomu no na mo hwitim na mo posu ne ma hyebufuo na mo kansem wo hwiti nipamu nyame animu bedi ede na asante ayemo ena wo baby etia enyi asante ma boni aye asante ma kontoka kase yani ya nananom moja woni moja aka gu fom asase na wutena so didi aduade no woni moja aka gu fom because of wo so benya baby atrenti eye de na obi oton slaves akwasi bronika so ne enya dwuma woni ni nidwa won to atujuro ma no won to nchene ma no anwona ye nuama nwonafo na ne to atujuro eto nchene edi ma ya asante ya ye nuanom krofo a na nyina e ba ko ono so won to emfa ma ye what is asem obi ohene nana kodom obodom nana obodom ono nkoa ne asante hena obesi so oni akwasi broni enti na sumdue kwa so eso asante tu no omutu na de so nana obodom ko ne ko buso obi a sa asante fo ntu nana obodom ade so ni wele hye pokura no a sa ameze ankrata ameze be pasumdue emma sebia asante nkuro bebre omuluzu ye any abrofo eye reconcile ye de no betra sumdiem. That was the reason why Sante etu obodom na na obodom wonim bibia eye susuka na Sante nya obone biala asante ye bi papa nya onu aka bia ona na ko ma trase ya me amewo ai no mu ye nyina ebo ai ni asase ye nyina because ka nyina ka na Africa American for ka on tra o medi fufuo emedi o chin bi nkwan emesi ni hu ofuso ka wudi salad en ka wudi spaghetti en na ka wudi momi anwene ye ho wate momi anwene ho na little drops of water makes the mighty ocean. A little drops of water makes the mighty ocean. Abrofo ne baye and then obo say this water cannot be mightier. Can enya se ka wuchiwe busa ho ekura ye man gold wo so but they are the most reserved gold people. When him go on for free assassin. When him go on none of them all because there be on the Asante Kingdom on Kahon or professor. Where's a wo ga? Abela wo I rather 40 confederacy be to asha wo so. O Casante no let for breast. Asante Debbie. Yenya de mu be papa yi. Me ma o kwan ma unko tu e hye for one so. Aya mi nua no aso me ma kwan ma nkotu nhye gafo so omo sende 11 year o akofo 25,000 and omo de 5,000 so kwale mi na se mo nkobo nua no ho ban anda opoku frefre ade na Asante ayemo atosem mo nkuru mu historians yenim ba bi o munya history ni free yenim ni ti yenim ne nan wuti bia no wachi kikawo Israel kan yen kanse ne yakafri eto agye mo da paafo mo Ghana mo ta Asante sise bibi ede na apefri yo ha ede ba de mo sha agenda ye free emfi brebre enye ye mo de free bre abepem na enye ye mo mpaba na wo donke apalo you desire se voter ebebo mo kra unim se voter ko manchemu bebre wom as you desire but unia ketwa ya de wode ma de brof kasa se wato internet so abepem na wonyim firi so na chi the image of a mighty kingdom abra onim kura no a yese owo na ne yakase so ohun ade wonim kura bi e kan ye no e bi onya no ho nte ase beto be kire se won se wonim agu ase ha say 1820
Queen Victoria. What bon? As we are Tony. No be a we judge ni we are Tony. Attorney pa. Obi a we attorney pa na wunti minimum history attorney. Na kwa beso na fa so be attorney no. E kwa beso e wa America kuru kakaka we kwa beso. Because you have to understand history and background of cases. You have to understand how you can defend people by their genealogy, by their historical background. And there was many. More bomb to sec a Nankan Hagan. Na Mr. Ben Dosi Maro. One carbon view, but someone was a one to me who said what he wrote was wrong. Because the first Anglo Asante was 1823. And that time it wasn't even Queen Victoria. It was George the Fifth. George the Fifth. What bon scholars indeed. Ma bon bon amugu Ghana. Oh, a bon for a before one professors. A bon for a before one you could have master degree never was here and a bachelor of some ma bon unsiade. Mo bro for kra mo kirase e betua ye ntiase ma bon ho abonfo a mo tan santiti ma bon wo panimu wanim guase ogun ho don palu asanatani of dual citizenship in America. You can't even do a common research and you wrote this nonsense referring to Dubois. Huh? Union Neba Chairman. Sa TV the credit the crime refuge.